Tom Mukundane, Ceyamaani wa Mbarara kandi abebembira umurimo gw'okwombeka akatare ka Makhan Singh aho muri Mbarara Munisiparite yagambira umunyamakuru witu ngo imirimo yo kwombeka akatare aka neiza kuba nekorwa omubwire bw'emyaka 5 yonga. Twine strategic plan y'emyaka 5 wiki okwombeka kwitu numwe kuri umwe plan ngiro okwombeka kwitu kuza kugenda ubwiro obuntu tuza kubantu koreki ubwiro obuntu tuza kubantu koreki ubwiro obuntu tuza kubantu koreki tikumanyisa mu strategic plan kerene manyisa emyaka 5 nubwo tubantu hezo kwombeka konkitu ntamangu emyaka 5 ejo okwombeka kushimira kubana kuhweramo na yabetaka kwira. Mukundane ayonjire yagira ngo zimwe enshonga ezibaremise kutandika kwombeka akatare ka Makhan Singh harimo kubaraho kuteka abashuubuzi bitu nagira ngo central market yaba yahwire nabo nibaija kutwara abashuubuzi babo muri Independence Park abararuje omu central market obwa hati eyibarakora kurigiro kuturukwetegereza ito ntugira ngo bundi nacyo cyakubasiza ubundi no twakubetururede twena turi hagati yeta itwe na nabanywani bita ba central market twena turi hagati yeta bwenti nkamya na yongu municipal council kabire shikire Makhan Singh market yahura hansi akatare ka yero kuza kwombeka na central market karya hansi rera abantu bakarajana nukwento basa kuba shiftinga tubatware katugire mu cyamugorani mukano reba ngo hagati yeta tubatwabura makatare abantu bo gure nyanya na no shopping ibintu bya burizo. Bamwe mu bashuubuzi nibagira ngo kwihemeramo yo kutandika ngo nibenda kwombeka akatare aka ngo bitu bikatandika kubagendera kubi aha kuburwa ba customer. Akatare kitu mu kubanza kakabana kakora nko kwaba mu byo kugira ngo bakashenya no bakumbeka ubundi mutabarira inkarone cyura ngo bakashenya argamu na nabwa kutaha mu kwitu gate nimbi nizo muntu najana moto karondo parkinga ngo aje gure nkibi kadeninge nyanya habura kirete byo bushobozi byakererwa barando bizikuba gushora sente ku cyapa abo kuba Ceyamaani uto ati nturana abasa barando rwa gushora sente ngo kucyuko basika tukarya roni tuza kumbuga ndizo abantu b'umurembo mbere bw'umwe icyo kwombeka akatare bw'enshonga cyagira 100%. Abo twari twabeta kwenda ngukora umwanya kuriko kabe twatenda twora umwanya kubonera munonga kusingaho. Esente ziri hagati ya miliyoni 33.5 nazo ziri kuteberezebwa kwija kwera aha kwombeka akatare ka Makhan Singh gasha kwa Elias Rutuguza.